ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bantu abahle basezulwini, ngiyigwalo ukusukuma kodwa senginikezwe isibindi umfowethu lo ohlala phansi emakhaya. Bantwana benkosi, into esenza ukuthi sibenzima nokusukuma yikho ukuthi okusukuma la phambi komsebenzi kaNkulunkulu kuyakwenza ukuthi ungabonani noshembe ngomhla wokuphela, kanti kwenziwa ukuthi nje wasukuma ethempelini elithize. Thina ekuqaleni basazi ukuthi mhlawumbe kukhulunywa ngabantu abasukuma phambi kaNkulunkulu ebuhleni bokuphakama, kodwa sahamba sathola ukuthi cha, nasethempeleni ushembe njengoba usuke khona nje kuyakwenza ukuthi ungabonani noshembe ngento nje oyikhulumile ethempeleni. Uma ngabe ngikhuluma le ndaba ngikhumbula umfowethu omdala, bayamazi abaningi, lo khuluma umfana kaNtshiliba la ethempeleni la eMlazi eNjabulweni. Amen. Umfowethu sathi siye bayalaza abantu abaningi ithempeli umfuthweni, siye emfuthweni eLamonti. Uma ngabe singena nje kube isikhashana kukhona nomshumayeli othize owayekade ethunyiwe umsebenzi kaNkulunkulu, hayi sibe nethemba phela ukuthi hayi ngoba nanga umshumayeli, hayi akhulume. Uma ngabe eqeda umshumayeli kusukuma umshumayeli wakhona emfuthweni ubaba uXimba athi hayi ngenhlanhla ngoba sekukhona nabafana laba abancane abasivakashele, siyacela nje ukuthi mayeqeda umshumayeli base beyakhuluma nabo bakhulume ngendaba kaShembe uNyazilezulu. Hey, ngenhlanhla ngive ngilunywe isisu nje, singikhipha isisu kube indaba ngiphume ngihambe. Ngisho umfowethu ehlabelela udwala lwabadala umthunzi wokuphephela ayiphatheke inkonzo akhulume ngentshumayelo ethize angizudlula kuyona abantwana benkosi. Uma ngabe eqeda ukukhuluma ngaleyo ndaba kube kuhle nje asazanga lutho ukuthi kwenze njani, bese kufika isibonakaliso kwenye insizwa ithi lensizwa mayibona umfowethu ithi kade ngikufuna ngibe nesibonakaliso sokuthi wena njengoba kade ushumayele emfuthweni ukhuluma ngendaba ewukuthi angeke usabonana noShembe sowonile phambi kwesihlalo sasezulwini, uthi yebo indaba okade uyikhuluma ikhona iyaziwa futhi ezulwini, uthi kodwa uthema uyikhuluma le ndaba kwase kukhona ohlubukayo enhliziyweni ukuthi kanti uShembe unjani ngendaba nje obeyikhuluma akuyona yakhe bangcwele kaShembe, futhi wayekhuluma into ekhona kodwa lacunuka iNazaretha lathi kanti uShembe unjani, lamethuka uShembe. Kwase kuyabonakala ezulwini ukuthi kahle kahle ubani owonile la, kwase kuthiwa nomfana kaNtshiliba ukuthi akayikhuluma ngalento ngabe uShembe akathukwanga, umuntu onecala lo mfana kaNtshiliba abangcwele ukuthi umfowethu akahambe uJehova simkhonza wayesemzini oyingcwele wakagibisile kwakuMeyi, akahambe ayocela intenselelo ezulwini ukuze athethelele, kodwa ekhuluma yona indaba kaShembe, indaba uNyazi le sizoyikhuluma njengamanje. Bantwana benkosi ngacunuki sinenge inhliziyo zenu. Uma ngabe siguqile lapha bantwana benkosi awungacunulwa indaba kaNkulunkulu le ngizoyikhuluma njengamanje. Bantwana benkosi ngiyancenga bangcwele, awungacunuli bantu abahle basezulwini. Ngizawukhuluma indaba uNyazi. Bantwana abahle basezulwini niyamazi uKhumalo, umshumayeli uKhumalo lo shaya isigubhu bangcwele, ukhuluma indaba enkulu khona la emzini waseNjabulweni, uthi kwathi ngelinye ilanga inkosi enkulu yasebuhleni uNyazilezulu mayidlule esiqiwini, niyasazi isiqiwi sakaHlabisa bangcwele, uthi wase ebona amabhubesi ayishumi elandelana bangcwele. Uma ngabe elandelana ephuma esiqiwini amabhubesi ezovimba imoto yoNyazi, niyayazi Lexus bangcwele, Lexus emnyama, yathi uma ngabe iqhamuka eseqhamuka lamabhubesi eshaya ulayini eyishumi, uthi asaze sazi ke thina esihamba nobaba ukuthi sizokwenza kanjani. Uthi kwasikwabashumayeli bathi bazama ukuvimba
bakhuzana bebodwa ukuthi hey akuzona inkomo phela lezi lizokudla ibhubesi kube indaba bahlehla uthi sahlehla nyova sangaphumi sathi asike sibuke ukuthi kuzokwenzakalani uthi kodwa soba yini amaNazaretha sizothupha uNkulunkulu uthi bangcwele babona ibhubesi le uthi ahlala lapha eduze amabhubesi angenzi wonke uthi kwase kusukumele lele ngathi sikhondla ibhubesi elikhulu kunawo wonke uthi ngiyabona ngakuyinkosi yawo usho njalo maye ekhuluma le ndaba uthi lathi mase lifika la kule kusasa la selithatha inyawo zayo la ibeka kule ndawo le engathi yacwebezela lapha ya emotweni kababa labeka kanje uthi wezwa uJehova ephendula ukuthi kodwa wena ubufunani la kunabantu khona uthi ubasuka la kunabantu khona abantu bazonibulala uthi hayi inkosi kubusisa uzomthola omunye unkosikazi sukani la kunabantu khona nihambe niyokwakha kule ndawo kusho uJehova semkhonza unyazi lezo ilwane bangcwele ziyakhuluma noJehova tane ishumi bangcwele uthi abuyele ehlathini uthi bahamba laba beya khona uthi babuya bangcwele uthi bathi mase bebuya uthi bawubona futhi lo mhlambi wamabhubesi usulandelana bangcwele uthi wathi usulandelana uthi lele wawuyilona elalekade likhuluma nomnikazi wesonto unyazi lezulu uthi la seliphethe imbali ngomlomo bangcwele bangcwele singahlulwa izilwane siphambi kaNkulunkulu ngeke ngakhubeka kwayindaba uma ngabe sikhumbula indaba eyayisho isalukazi le empuze bangcwele sasikhona ukuthi kwathiwa simvimba baba angayi lena bangcwele sasha uvalo ukuthi ungabe kuzokwenzakalana hayi ngithi ngikukhulume lokusasha uvalo ukuthi kodwa ushembe ubuhleni angabuthathi buyele eMozambique sizoba yini bangcwele uthi lathi maliqhamuka liphethe imbali lelibhubesi uthi aphinda athi zibaba lapha ya amanye uthi leza phambili bangcwele uthi lizobonga kumnikazi wezinto zonke unyazi lezulu uthi wathi waphendula baba wathi hawu usumtholile inkosikazi laliphendula kasazi lalithini bangcwele uthi laphendula uthi kodwa labonakala selishiya imbali uJehova wehlisa iwindi wathatha imbali walibusisa ibhubesi wasuka umhlamba amabhubesi walandelana bangcwele washona ekuhlathini wayekade ezocela unkosikazi bangcwele uthi wayekade ezocela unkosikazi wayekade unkosikazi webhubesi ubulawe abantu uthi njengoba ethi uNkulunkulu sukani lana akhe khona ungabokwakha la kunabantu khona hambani kwenye indawo engenabantu uthi wazwa wakhomba ukuthi ubaba alakhe kuphi ibhubesi la selimtholile ibhubesi unkosikazi walo seluzobonga bangcwele ngicela ungadli isikhathi ngicela ukudlula nje entshumayelweni encane bese ngishona phansi bangithethele abangcwele bangcwele sasebuhleni emzini wasebuhleni ngizokhuluma ngalo Thixo esiphambi kwakho unyazi lezulu bangcwele asibambelele noma ngingathiwa uyahlupheka bangcwele noma ngingathiwa unosizi njengoba ula konke kuyenzeka unyazi okungenzeki kubantu onyazini kuyenzeka bangcwele uthandaze kuyalindwa lapha ekhaya kuyalindwa konke kusazophumelela kukona uthi umshumayeli wasukume eparadise bangcwele bazokhumbula bangcwele ebuhleni bokuphakama uma ngabe sukuma uthi ngangikade ngibanje inkunzi ngihamba nonkosikazi uthi ngase ngiphucwa amafoni ngiphucwe izinto zonke ongasuyicabanga uthi ngiphucwe abantu bengikhomba ngesibhani uthi sathi sisashaqekile sesihamba ngeenyawo nonkosikazi edrobheni bangcwele eThekwini uthi sathi sishaqekile sihamba nonkosikazi singazi ukuthi sizokwenza njani uthi sathi siyabona kwami imoto emnyama uthi mayima le moto emnyama bangcwele uthi mayethi uyabheka phakathi unyazi lezulu bangcwele uthi wakhomba laba bantu wathi hey babuyiseleni zonke izinto enizithathile kulaba bantu uthi igebengu lezi zabuyisa wonke amafoni zabuyisa konke zabuyisa ngisho nemali bangcwele uthi emva kalokho uNkulunkulu waseshaya imoto uthi kodwa sabona kahle ukuthi unyazi lezulu bangcwele benkosi
Inkosi busisa amazweni wesizwe.